Meisje get de geil in da farti moer votigen aan een te grootje in de kermel, check kollig gelien Angela Merkel van de CDU maar chancelet natuge. Jood en SPD komen lor aan de kwantdag konduiketa. Ik is er hier toe het bij party van een lijn jesh in de AFD als de Bundestag. Andreas Wolf aan de Berlin ging je nog. Andreas, Jean Collis heeft politics de kermel nog maar. Wel, Ian, ha geta Brandenburg a show agus an Reichstag for a Parliament na Gedamalj an Bundestag suichte wie a höf. Keert noch mar a vat jechken sachai ach go jera ha seul politics na Gedamalj acharachig. Huad an CDU ag Angela Merkel an torrig a bísle wo neikirtji a kered sanai agus an SPD ag Martin Schulz huad iadsan an torrig a bísle a rief. Ha party uur as a Bundestag an AFD party in a 4 live jesje agus hat de gacherige a geins mar ha. Hoort vergan a brief hakkerige nachgesen Alexander Gauland gemegat a schallig Angela Merkel agus gemegat a torst an duig agus an sloag erash. Maar record hoortje minister Jean na Gedamalj Ursula von der Leyen gur an unschorse geins a war show maar a war Donald Trump agus munger Brexit. Hacher kri Halloween an a seul politics na Gedamalj a reir. Son hier door dief bij party na 4 live jesje sa Parliament aan Berlin. Een alternatieve voor Duitsland no AFD. Sie het een tres party as moa sa Bundestag. Hat een nei in Emmerich, een nei Islam agus een nei in Euro. Has skide maatsaan Hillasdorf tuvenjer Berlin en meskelen naatjechen na Gelgomaje. En zo hoog fichert zich hier aan AFD. I didn't like Angela Merkel because there was no stop in the refugee politics. It was all too quick, and she didn't say like, okay, we stop at that and that number. Ich finde, man sollte ihnen eine Chance geben. Burti, hami is münchen gan bechorgen chance horst gan an AFD, gus feichgen evelet der sonnestaag, ex a son democracy, sa sonne hule dunje. Femi kun er vergen karan meskichtje ik Angela Merkel der a hacharidischen Lochglenten eichge ik prief offisch en CDU erreiert. She an CDU ag Angela Merkel an party as smór as an Parliament hast. Leis sin ha hula collas an go ré even fásta Merkel Chancellor na Gedamalj son an céhar bliana. Sé chéiste han cóhacht dolarialig conlaríacatá. Hanjelle wen fásta Merkel tollichtje itcher gan der galaf million gan lochvoti eichgesche gan an AFD. Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD. Burti, Femischen lochvoti an AFD a haring arash, livi a geistjach na tripletjen agus dragan a hora agus le Joe politics. Ha kolach gun lin an bornach as koachkiches en deul na dreach, ach as je davlin a jierk na hopper, gai 4 goelen a horst ji. Toen was haast die reetje gereed gollisch bij Andreas. Tjishos realtus is kollige weer de groege genesketa. Wel, Ian, Jult en SPD ag Martin Schulz kom a lorre leis a chovántach gvór mar a herrig adris etter an da farti mór an SPD agus an CDU. Leis a sin chanjelach ruin ag Angela Merkel inise, se sin chovántach Jamaica. Cos Jamaica, wel ha sin ska dahan an partien, du ag an CDU, buie ag an FDP, an party liberalach, agus an noorsin na huanich. Ach leis a sin heis go bí argument no ga a dal is gon thore greis mus bí covántach úr gas tíilchuig a seo an Berlin. Andreas, mór an tain gedíide bedras a sinna ferneach ac in Andreas Wolf a gadis as i Jeremelch.